trobava a faltar. Mira, potser hauries de començar a passar pàgina. És que no puc. Va ser tot tan ràpid. Es podria haver evitat. Si no haguessis estat tan... M'has fet venir només per escridassar-me. No, esclar que no. T'he escrit una cosa. Have you met that crazy dog of hers? It's an absolute nutter. Oh, he's absolutely bonkers, but I still love her a lot. I mean, we picked our dogs from the same litter, so... Oh, so you're a big dog fan then? Yeah, I am, but my dog puppy just went missing a few days ago. I'm a bit... Oh, I'm sorry. It's alright. I mean, how could you have known? It's alright. Oh. I'm sorry. Oh. It's my mom. She never calls. Do you mind if... Yeah, sure, yeah. Hi, Ma... Yeah. Alright, yeah. Mom, I'm coming. ¡Ay! ¿Qué quieres, Valentina? ¿Qué te pasa? ¿A mí? No, nada. Bueno, sí. Anoche discutí con la hermana Victoria. ¡Ah! ¡Ay! Dios, dame paciencia. Siempre igual. Voy a empaquetarlas fuera y a ver si me da el aire. Valentín, va.